Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve eşhedü en la ilahe illallah veliyyis salihin. Ve eşhedü enne seyyidina ve nebiyyina ve azimina ve habibina Muhammeden Resulullah. Addel emanete ve bellegar risalete ve nesahlu ummeh. Salavatullah aleyhi ve ala alihi ve sahibi ecma'in. Alam jaratkan Allah Teala maqta olur. Peygamberulga dua salamlardan keyin hurmatlı bir tuğandarım, barыңarga Allah Taala'nın tinçligin, rahmatın, berekesin kalap salamdaşam. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün hadisinde men bana lillahi mesciden yebtagi biha vechallah benallahu lehu beyten fil cennet. Kim Allah'ın üyü olgan meçitti kurudan maksatı bir gana Allah Taala'nın razılığı olsa, al meçit kurgan adamga Allah Taala cennattan beyişten en jakşı koz saraylar menen üyler menen sıylayt deydi. Başka bir hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem men bana lillahi mesciden velev kemifhasi qatatin benallahu lehu beyten fil cennet. Kimde kim Allah Tebaraka ve Taala'nın üyünün salışına, kimde kim meçit salsa, salgan meçiti bir kiçinekey çimçiktин uyasınça bolsa da Allah Taala al adamga beyişten çoğun üy nasip kılat deydi. Bul hadiske tayanganda hurmatlı musulman bir toğan Zamir Hacı, Saydahmat Hacı özünün baldarымен oşol kezde uşul Aygül'dün her bir turgunu birösü koyu menen, birösü balle degen sözü menen, birösü kol koyusu menen, birösü uşu ustalarga çay ap kelip berүүsü menen, ustalardı bagуусу menen, birөө taşap kelip maşinesi menen bir jardam bергeni menen, her bir salım koşkan insanlarga jaratkan Allah Tebaraka ve Taala beyişten bir üy nasip kılsın. Hurmatlı Aygül Taştın turgundары, bir tuğandarım, Allah Taala'nın üyü bolgon bul meçitiңер kut bolsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem el mescidu kulle beyti kulle taqiyyin, meçit her bir Kudaydan korkon takvadar bendenin üyü deydi. Kede ayılga karasaңыздар mı misal üylördü. Tırmağımыздın kirin şorup kıynalıp üy salabız. Allah nasip kılsın, birok kede al üydü 10 yıl, 5 yıl, 20 yıl, 50 yıl yaşao mümkün. Birok Allah Taala'nın üyüge salım koşu beyişten Allah Tebaraka ve Taala üy nasip kılat deydi. Beyişteki üy Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Taala'dan hadis-i kutsi edet a'dattu li ibadiyas salihin. A'dattu degen Allah Taala men dayardadım salih bendelerime deydi. Dayardagan Zamir Hacı kurgan emes, je prezident kurgan emes, je gubernator emes. Allah a'dattu jannatta men bendelerime uşunda üy dayardadım. Ma la aynun ra'at, köz körbögen, ve la uzunun sami'at, kulak ukpagan, ve la khatar ala kalbi başar, insandın akılı jetpegen yerlerde dayardap koydum deydi. Allah Taala uşul meçitin salımına, salınışına salım koşkon her biriңерге oşonday Allah Taala jannattan üy nasip kılsın. Birok bul meçit kimdin üy eken? Zamir Hacı'nın mildeti büttü. Bul jerdegi ayıldağı salım koşkon her bir ayıl ökbötünden başlap her bir tuğandarımыздın negizgi missiyası mildeti büttü. Bugün Aygül Taş'ta meçitin açılışı oldu. Saydahmat Damılla keldi, Abçukur Hacı keldi. Jakşı açılış boldu, anan kursak toygozup ketti dep bütkön jok. Meçittin negizgi ayılga mildetiңер emin baştaldı. Bugünden başta bul jerde Allahu Akbar, Allah ulu. Sen oylogon soğdаңdan da, dıykançılığından da, subotnikinden da Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah, hayy alas salah, göğelik veren Allah calgız, göğelik veren Muhammed Aleyhisselam Allah Taala'nın kulu, hayy alas salah, namazga kelgile, hayy alel felah, dünyanın tüyüşügüden, üydögü problemalardan kutuluğa kelgile. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sen kelbeseng de Allah ulu boydan kala verir. Allahu Akbar, la ilahe illallah.
5 vakt namazga azan aytıladi. Emi ayıldın elinin moyunun arga emi cük yüktöldi emi. Murda meçit yok ele, namaz bilbeytilem, kayıtta okuytilem desinger, Kudayıma şu daratkanın turat, meçitinger turat, meçit ayılga bereke, Allah'ın rahmatını alıp kelet. Eğer meçit bul jerde karakul kaytarıp, azan okulbay, namaz okulbasa bunun Allah'ın alda cevapkerçiligi var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga Ummu Maktum degen közü aciz sahaba var ile, azançı ile. Dağı bir közü aciz kelip Peygamber'e ya Resulallah maga ruhsat verin, namazımdı uyda okuyu vereyim deydi. Peygamber aleyhisselam ne için dese, meni meçitke jetelep gelgen birөө jok közüm körbeydi deydi. Peygamber makul sizin közünüz körbeydi eken, aciz ekensiz uyda okun deydi da, biraz basıp ketkenden tokta deydi. Keçiresin. Azan dugasın mı deydi. O uğam dese, anda çakırıqa cevap ver, uyunda okuğa bul jerge kel deydi. Senin urmatı Müslüman bir tuğanım. Altsanın aman. Közün körüp durat. Közün hem nelerdi körübedi bu köz hem. Kelgile mi? Meçit açılgandan başlap, o bir tuğandarım. Namazdı başlaylı. Uşul jerde oturgan keye bir bisteğindi 55'ke kirgeni var, 60'ka kirgeni var, 70'ke kirgeni var. Kede kıyım bol urmatı Müslüman bir tuğanım. Koluna 50 gram kuyu verse tos aytkandı bilesin. Bulbulday sayrap. Jakşılık bolsun, iyilik bolsun dep. Biroq kızыңды uzatıp jatkan kezde atası kızına bata verdise bata bere albaysın. Alpeşte östürgön qarıgan ataң enen kaza olsa artından ihlasты okup dua kıla albaysın. Namazga kelgende daratты bilbeysin. Kede uşul jerge kelip namaz okuy albasak kelgile oylanalı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga Cebrail aleyhisselam kelip bul jaşoo emne eken kıska nuska mınday deydi. Ya Muhammed iş ma şi't fe inneke meyyitun. Ey Muhammed kaalagандай jaşagın sen bir gün ölösün, sen ölüksün deydi. Men de aytarım o Aygül'dün jigitleri. Aygül'de jaşagan bir tuğandarım. Sen de kaalagандай jaşa. Bir gün ölösün. Ve ahbib men şi't fe inneke mufariku. Kaalaganыңды süy, kaalaganды jakşı kör, bir gün ajırap ketesin taştap. Ve amel ma şi't. Kaalagan amalыңды kıl. Kaalagan işiңди kıl, fe inneke mecziyyun bih. Oşa kılgan işiңe jarıga je sıylığın, je jazasını alasın. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, ömür kıska. Köz açıp jumguzu ötüp ketet. Jaratkan Allah Taala'nın asına bargan kezimizde, Allah Tebarek ve Teala kıyamatta bendeden 4 suroğdu berip, 4 suroğu жооп alat. Al suroğu köngül buru, hurmatlı Müslüman bir tuğanım. Kuday Taala'nın asına bargan kezde, birinci surayı turgan nerse. Buga mı suroğu жооп berүүдөн bul hadiske toktolуудан murda. Apalar, ejeler ugup atasızlarбы? Moyitте oturgandaryňar kede suu talaşıp kalganda, je bir jer talaşkanda erkeksinbi çık, adin dep kalasın. Erkek bolsaň kel jaka çıkaýak deysin. Çыныgı erkek urmatly Müslüman bir tuğanım. Biröөгө jakasından karmap, biröődүn közün kөгörtüp, biröөгө kıyın bolup kıykırgan erkek emes. Çыныgı erkek as-salatu hayrun minan nawm. Namaz uykudan jakşı dep baamdatка azan aytılgan kezde üstüңdögü 1,5 kilogram, 2 kilogram bolgan töşөгüңdü, juurkanыңды, adiyalыңды ırgıtıp daaratка turalsaң çыныk erkeksin. Anan ayalıň menen uyda eme talaşıp pul talaşasın. Ejeler ugup atkan bolsoňor, ene her bir kıyın insandın artında ene turat. Eneler bir kolu menen beşikti terbetse, ikinci kolu menen alamdı. Ene degen bul mektep. Enenin kucağından artıgırak hiç bir üniversitet, hiç bir mektep yok. Eneler, ejeler, siler baldarыңарды, köyölörüňörдü bar namaz oku, bar boşol jerde bata kılgın, baldarıma, kızlarıma, nevrelerge bizge dua kılgın, Kudayım ömürüzge bereke versin, baldarыбызга bereke versin, aylыбызга bereke versin. Uyda oturma, ötkönde maçta açılışta damıl aytkanda bar, çыныk erkek bolsoň meçitke bar degile. Janыңızdan keyin siz menen pul talaşıp oturbaсын al jerde. Hurmatly Müslüman bir tuğanım, kıyamatta jaratkan Allah Taala 4 nerseden surayt. Birincisi, an umrihi fîme afnâh. Ömürüňde emne menen ötközdüň. Mana men 55'ke kirdim. Fudayl ibn Iyaz degen Abu Hanifanyň dostu var eken. Bir aksakal menen körüşüp, aksakalga aytdyr, ata kança jaştasy dese, 60'ka kirdim depdir. Kançaga?
60 yaştan beri deptir. Siz 60 yıldan beri mürzönü közdöy baratasın, jeteyin depsin deptir. O dostlarım okup koy. Senin 55 yıldan beri mürzönü közdöy baratasın. Jetişine az kaldı. Kebirön 40 yıldan beri, kebirön 30 yıldan beri mürzöge karay baratasın. Az kaldı. Fuzayl ibn Yazg aytır. Mürzöge jakın kaldın dese inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz barız Kudayga bir gün kayıtı barabız da dese, Kudaydın aslına kayıtı bara turgan adam, Kudaydın bergen ömürü jönde suray turganını bilet. Bergen rızkısını suray turgan bilet. Kudaydın suroğlarına joğun dayar mı deptir. Mo jerde sayasat talaşsak, keyde bir mesele talaşsak, biriyizden biriz kıyın akıldıvuz. Biroq akıldıular 4 eken. Kança eken? 4 akıldıuga koşulasın mı, koşulmasın mı, oşu suroğdan keyin özüňe jogap ber. En birinci akıldıu وَمَنْ أَرْضَى خَالِقَهُ قَبْلًا يَلْقَاهُ Jaratkan Allah Ta'alaga jolukpastan murda, jaratkandyň aslına barbastan murda, jaratkandy razı kılgan en akıldı adam. Ayalyňdy razı kılasın. Erteň Navruzda biröge belek berip razı kılasın. Ayalyň kapı bolup kalsa kantyp güldüret ekem dep, Aygülden julup gelesin. Dosuňdy razı kılasın. Şefiňdi razı kılasın. Biroq hurmatly musulman bir tuğan. 55'ke kirdiň, 60'ga kirdiň, 30'ga kirdiň, özüňe bir suroo berdiňbi? Meni joktan bar kılgan, maga ömür bergen, akıl bergen, ata-ene bergen, uul kız bergen, ömür joldaş bergen, Allah menden razı beken, Allah razı bola turgan emne iş kıldym degen surooga jogap berçi. En birinci akıldıu jaratkandyň aslına barbastan murda, jaratkandy razı kılgan adam. Ekinci akıldıu وَمَنْ تَرَكَ الدُّنْيَا قَبْلَ اَنْ يَتُرْكَ Ekinci akıldıu adam dünyanı taştabastan murda, malı mülkü taştabastan murda, oşa dünyasın Allah razılığını işletebilgen. Meçhit salabız degende bir kirpiç koşa bildin mi? Bir çıçka kulağını dap kele verdin mi? Jolongdayız dese, su çıkarabız dese, kanal kazabız dese, arık kazabız dese, bar bir ek kasa ayran verdin mi Kuday jolunda? Hurmatly musulman bir tuğan. Bul dünya barımızdan kalat. وَمَنْ تَرَكَ الدُّنْيَا قَبْلًا يَتُرُكَ Ekinci akıldı adam, dünyanı taştabastan murda, dünyanı taştay bilgen. Dünyanı taşta degen taşta ver, malыңды tüşkenge ayda degen söz emez. Dünyanın kolunda olsun, jüröke kirip ketpesin. Oşo bir Allah bergen dünyanı, Allah'ın razılık ahiretin için bir nerse kılgın. Üçüncü akıldı adam, وَمَنْ بَنَا قَبْرَهُ قَبْلًا يَدْخُلَهُ Üçüncü akıldı adam, kabırıga, mürzöge barbastan murda, mürzösün jarıtıp, mürzösün kozdop koygan adam. Batkendegi Aguyga barın kirbeşin mümkün. Bişkekdegi Aguyga barın kirbeşin mümkün. Çoğun belgili restoranga kirbeşin mümkün. Kabırga bardığız kirebiz. Biroq hurmatly musulman bir tuğanım, kabırga barbastan murda, kabırını jarıtıp koygan, kozdop koygan en akıldı adam deydi. Kabırыңды jarıtı üçün Batkendegi elektr energiyanın çoğu menen süйлösöň ol kabırыңды jarıtı bere albayt. Baldarың tok tartıp bere albayt. Şamçırak koy albayt. Kabırыңdın jarık boluş üçün bir jetimdin başını sıladın mı? Bir jesirge jardam berdin mi? Bir muhtaçga kömür alıp berdin mi? Bir jetim balaga bir kitebin alıp berdin mi? Kabırga barbastan murda kabırыңды kozdot. Rossiyaga baldarыбыз barıp kelip Evro remont kılıp atasın, üyüңді kozdap atasın. Biroq kabırыңdın kozduğu bir jetimge, bir jesirge, bir muhtaçga jardam berүүдü. Bu üçüncü akıldı adam. Dördüncü akıldı adam. وَمَنْ صَلَّى قَبْلًا يُصَلَّ عَلَيْهِ Ağa janaza okulbastan murda namaz okugan adam. Bu ayette kebirler 6 sana aman eken, akılı jayında eken, den soğluğu bar kezinde imamdın artına kelip namaz okubayt. Tileke karşı bir gün denesinden ruhu çıkıp ölgen kezde imamdın aslına kötörüp kelet. Bul akıldı emez. Akıldı adam, bugün akılın var eken, den soğluğun var mı? İmamdın artında kelip öz ihtiyarın menen namaz okugun. Erteň imamdın aslına seni tavukka salıp kötörüp kelibesin. Hurmatly musulman bir tuğan, menin kavurgamды kayıştırgan iki kattуу masele var. Eki maseleni oylogondo çuçuktarıma iğne sayılganday bolot. Al birinci masele, erkeklerimiz tiriw kezde men degen kıyındar, jigitler, baylar, manaptar, mansaptular, akılı var,
den soğluğu bar кезде imamdın артына namaz оқыбастан өлгенде imamdın астына көтеріп келишет. Бұл өте қиын нәрсе. Екінші қабырғаны қайыштырған нәрсе, аялдарыбыз 6 сан аман екен, ақылы жайында екен, тирүү кезінде жолугун сагынып, уяттуу жерин, намысын жашырып, оронбошто өлгөндөн кийин 5 кабат кепинге оруп, анан алып келет. Урматтуу эркектер, көңүл бургула. Аял заты ар жерде реклама кыла турган бир товар эмес. Ар кимге туш келгенге денесин, башкасын көрсөтө турган зат эмес. Аллах табарак ва таала эң сүйүктүү жердеги инсаниятты улай турган улуу таманында бейиш болгон аял зат. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, аялдарды өлгөндө билесиздер, эркектин кепини 3 кабат болот. Аялдыкы 5 кабат болот. 5 кабат кепинге ороп, 3 жеринен бекен байлап, мүрзөгө аялды көтөрүп келген кезде, аялды мүрзөгө коёрду, пардапуш деп үстүнөн парда менен тосуп турат. Эмне үчүн? Коюп жаткан кезде бир жери ачылып, чачы же көкүрөгү бир чочун эркекке көрүнүп калбасын деп. Ошондой эле аял затыны лахатка, кабырга коёрду, бегеналар, чочундар узагыраак тургула, жакындары, махрамдары келсин дейт. Эми көңүл бур. Аял заты өлгөндө ошондой баалуу болуп калдыбы? Аял заты өлгөндө бирөөгө көрсөткүн келбестен, чочундарды алыс деп, анан тирүү болгон кезде каалаганга карматып коесуңбу? Каалагандай кийинип жүрүш керекпи? Эмне үчүн тирүү кезде баалабайбыз? Тирүү кезде кадырлайлы, бартайлы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн хадисинде хайрукум ли ахлихи ва ана хайрукум ли ахли. Силердин эң жакшыларыңар дейт, о ер жигиттер. Эркектер, силердин эң жакшыларыңар дейт пайгамбар. Аялдарына, өзүнүн үй бүлөсүнө жакшы болгон адамдар дейт. Кээде мага жакшы көрүнүшүң мүмкүн, начальникке жакшы көрүнүшүң мүмкүн, башка адамга жакшы көрүнүшүң мүмкүн. Сенин ким экениңди, кандай адам экениңди сенин аялыңдан артык эч ким билбейт. Sen ayalına bolgon жакшы мамилең барбы, жокпу? Кээде машалла масжидке келип 1-сафта окурсун. 30 күн даватка, 40 күн даватка чыгышың мүмкүн, 3 күн даватка чыгышың мүмкүн, маданияттуу болушуң мүмкүн. Бирок аялыңа болгон мамилең начар болсо, сенин такваңда кемчилик бар. Сенин такваң жок. Балдарыңды тарбия кылып жаткан ошо аял затына көңүл бур. Аял заты менин апам болот. Аял заты менин өмүр жолдошум болот. Аял заты менин карындашым болот. Аял заты менин эжем болот. Аял заты менин кызым болот, сенин да ошондой. Урматтуу мусулман бир тууганым, биринчи суроо кыяматта ан умрихи фи мафна. Өмүрүңдү эмне менен өткөздүң депсе, эмне деп жооп бересиң? 60 жыл жашаган адам күнүгө 8 саат уктай турган болсо, 20 жыл уйкуда өткөзөт экенбиз. 40 жылынын каганын көчөдө, талада, чайханада, волейболдо, футболдо, улакта ар түрдүү кылып өткөзөбүз. Ибадатка 60 жыл жашаган адам, эгер балагатка жеткенден бери намаз окуса, болгону 3 жыл ибадат кылат экен. Ошо 3 жылдык ибадатты да жакшы кыла албайбыз. Кээде келип, тоок, данча окугандай намаз окуйбуз. Урматтуу мусулман бир тууган, Аллах биринчи сурай турган суроо, өмүрүңдү эмне менен өткөздүң? Азыр мен силердин каршыңарда туруп, 50 сомду тияка аргытсам, 20 сомду бияка аргытсам, 100 сомду да күйгүзүп салсам, карап туруп айтасыңар, дамыла жинди болуп туруп, чилиясын кылыш керек экен дейсиңер. Бул акчаны тапса болот, сен өмүрүңдү ошентип өткөзүп атасың. Өмүрүң эң баалуу нерсе. Өмүр кайра келбейт. Могу жерде отурган аталар силерден да кыйын кычыраган жигиттер эле. Бүгүн отуруп аттың, ай, жаштыгым болсо дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, экинчи Аллах сурай турган суроо, "Ва ан шабабихи фи мабла." Жаштыгыңды эмне менен кетирдиң? Бир күнү кычыраган жигиттер элең. Анан белиңде күчүңдө, колуңда күчүң болгон кезде атың өчкөр аракты ичип алып, шылкыйып, шерменде болуп, балдарыңга жаман үлгү болуп жүрдүң. Üçüncü Allah surayı turgan surau. Wa an malihi min ayna iktasab wa fi manfaq. Malыңды кайсы жол менен кесип таптың? Кантип иштеп таптың? Буйурсун. Мал бактың, тыбыт менен, башка менен,
же bolbosam zire terip sattın, diykançılık kıldın, Rossiyaga barıp işledin, adal emgek menen taptın. Bирок kayсы jolga işlettin emi? Allah razı bolgon jolga işlettin mi? Je kiçinele çöntöңгө акча түшкөн кезде ышкырып чегемеге барасыңбы? Айтчы, кимиң урматтуу мусулман бир тууган? Атың өшкөр арак кимге бакыт таалай алып келди? Ким бир ийгиликке жетти? Эч кимди ийгиликке жеткизген эмес. Бизди келечегибизди талкалаган ошол. Анан балдарыңа жаман үлгү болосун. Өткөн 1-3 жыл мурда Кара Токойдо мечит ачылганда айттым эле. Тос айтканды кыйратасыңар. Эми тос айткан жигиттер жакшылык болсун дебегилеби? Кудай берген акылымды жоготуу үчүн, адалдан тапкан акчамды арамга иштетүү үчүн, эли жериме шерменде болуу үчүн, керек болсо шымымды булгап коюу үчүн, көчөдө айван сыяктуу жатып калуу үчүн, балдарыма жаман үлгү болуу үчүн, балдарымдын жүзүн жер каратуу үчүн, балким балдарымды тирүү жетим калтырып, арактын артынан аялым менен ажырашуу үчүн, Allah берген акылымды жоготуп, адамдыктан айванга түшүү үчүн деп ичсең жарашат. Мен айтайын дегеним силер менин туугандарым. Каттуу айткан бул жетиш керек. Келгиле, кээ бир ичкендер бүгүн мечиттин ачылышы менен ичкиликти таштаймын мен Кудай кааласа. Бүгүн мен балдарыма жакшы ата болом, өмүр жолдошума жакшы күйөө болом. Кудай Таалага сүйгөн жакшы кул болом, пайгамбарга татыктуу үммөт болом. Ушул мечиттин ачылышында иншалла мен намазымды баштайм. Менин досум келип, менин жердешим келип, осият кылып кетти эле. Бүгүндөн баштап намазга турам деген ниетке даярсыңарбы? О, жигиттер. Эмне үчүн чыкпайсыңар? О, кеп качандар. Дагы эле ишенбей турасыңарбы? Кегиле урматтуу мусулман бир тууганым. Бүгүндөн баштап бекем иманга келели. Ислам менен жашайлы. Атыбызга затыбыз жарашкан, жет атабыз мусулман болгон. Ошо динибиз менен жашайлы. Дин бул инсандын жашоо эрежеси бул. Мана балдарыбыз бизди көрүп өсөт. Кээде отуруп алып аксакалдар, жашы улгайгандар биздин теңдилер айтат, азыркы жаштардан үмүт жок дейт. Азыркы жаштар өзгөчө бузулду дейт. Ошо жаштардын атынан бир кайрылайбы силерге? О атаке, менин оңолуумду кааласаң, сен оңолгун, мен сенин жолуңдан жүрөйүн деп. Балдарыңдын оңолуусун кааласаң, сен үлгү болгун. Сен өзүң тамеки тартып алып, балам тамеки тартпа деген ал тарбия эмес. Мана эркек болсоң мендей бол деген сөз. Насыңды атып алып, балам насы чекпе дейсинби? Өзүң жалган сүйлөп, балам жалган айтпа дейсинби? Сенин эң балаңдын күмүр туткан биринчи эмес сен болосуң. Ошондуктан урматтуу мусулман, балам аякта 5 саатты жумага бар дебестен балаңды жетелеп келсен. Небирем, ойттан молдокенен барып дин үйрөн, мечитке бар дебестен өзүңүз жетелеп келиң. Урматтуу мусулман бир тууганым, убактыңарды көп алган болсом кечирим сураймын. Бирок келиңиздер. Ушул мечиттин ачылышында мына азыр имам дамылабыз дуасында айтты. Кудайым бизге салиха перзенттер берсин дейт. Суроо силерге. Салих деген ким? Ким билет? Жооп бергилечи. Имам айтты, Кудайым бизге салих уулдарды берсин. Салих деген ким? Салих деген имандуу экен дагы. Кудайга ишенген дагы. Кудайдан корккон дагы. Салих деген ким эжелер? Салих бирөөдүн акын жебеген, аялына кол көтөрбөгөн, бирөөгө зулум кылбаган, намазын окуган, эли жерини сүйгөн, бирөөдүн малын урдабаган, бирөөдүн акын жебеген жакшы адамды не дейт экен? Салих дейт экен, Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде Худ сүрөсүндө мындай дейт. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. Ey Muhammed, senin Rabbin bir ayıldın elin, bir şahardın elin, bir mamleketin elin zulüm menen talqalap jok kılbayt, kırsıktарды jönötböйт. Eger al ayıldın, al şahardın eli muslihun, oңолгондор эмес, оңдоочулар болса дейт. Салих деген кыргызчасы оңолгон жакшы адам.
Salih menen muslihtin bir ele tam ayırması var. Salih degen жақшы adam, muslih degen жақшылыққа çakırıcı. Bu ayatта Allah Taala aytadi, Allah bir qoomdu halak kılıp жоқ kılbaydı. Al qoomdun eli agartuuçu bolsa, oңдоочу bolsa. Misalı palançı Salih deb namaz okugan, tüz жүргөндү bari жақшы көрөт. Турабы? Бирок ошо намаз окуган пайгамбар дiyem 40 жашкача баары жақшы көрөт эле. Пайгамбар Салих эди. 40 жаштан кийин пайгамбар жақшы адамдан жақшылыкка чакыруучу, оңолгон адамдан оңдоочу болуп башталды. Муслих болуп эртең сен кел намаз оку, арак ичпе деп муслих болуп баштаган кезде адамдар аны жактырбайт. Сен ишиң эмес, сенден акыл үйрөнөмбү дейт. Азыр да кээ бир жактырбай отурат. Урматтуу мусулман бирдин кайдыгер болбогула. Кошунаң барбы, досуң барбы, классташың барбы? Кел. Болду эми, ичкилигиңди токтот. Кылык жоруңду токтот. Кел, иманга келели. Намазыбызды окуйлу. Жасыбыз мынчага барып калды дегендей, муслих оңдоочу болгула. Оңолгондор эмес, оңолтуучу болууга Аллах Таала баарыңды насип этсин. Бар болгула, аман болгула, имандуу болгула. Ушул мечитте дайым азан айтылган кезде жамаат менен намаз окуду Аллах баарыңарга насип этсин. Сөзүмдүн акырында ушул мечиттин курулушуна тыйын тыпырыны менен, акылы менен, сөзү менен, дөмөрчүлүгү менен бардык салым кошкон инсандарга Аллах Таала жаннаттан үй насип кылсын. Ошондой эле мечитти бир маркум инибиздин атына койгон экен. Жараткан Аллах Таала ошо өтүп кеткен бир тууганыбыздын да мүрзөсүн кенен нурдуу жаткан жерини бейиштин бакчалардан бир бакча кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh.